Asma bantah ganepan Bapak Inang Dear pai mai puka kita lawantai baga sadarion ase bogeonta ma tokin tene nagabe bohal ni hapor sayonta pai maai dear pasirsir hita hadirionta martonggo maita. Bapa nami nai surga, terima kasih mau bamu Tuhan bani hidup pakon holong niatemu na dumayap kon nami das kubani panorang on nama masu-masu golu nami nasa indo kadas kubani panorang on na dumatongon Tuhan memberi hosa haguluhan uben nami dia te tupa tumang dasa naboi hatahon nami ubang jana paima iudutihan nami horja nami bagas sadarion diar ase ibu hali hatamu mahanami memukah lahuan nami ibaga sadarion ase jalon nami mahatamuin jane pasirsir nami madiri rosi panorang nami bang ibagas goranya anakmu Yesus Kristus nami martonggo apa mar terima kasih bang Tuhan amin. Kita ganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus bohal ni hapor sayonta ibagas soboton ay mahumbani Rom bindu 12 ayat 15 iya tahun ijai marmalas niwur mana siam rapakon na marmalas niwur tangis mapakon na tangis salinari basaon nami marmalas niwur mana siam rapakon na marmalas niwur tangis mapakon na tangis. Kita ganupan ni hargani Tuhan ta Yesus Kristus anggo nanget irimangi hita bani perdalanan ni gulun ternyata tongondo tene ada dua situasi na mungkin hidup pakon hita bani perguluhan on songon na isobut bani renunganta na perlobe aina marmalas niur na ternyata Bapak Inang malas niuhur na bu iya hapon hita ternyata nabu iya hapon hasomanta tini niniuhur bani tes renungan tay jonia tahun marmalas niuhur manasiam rapakon na marmalas niuhur ternyata kita ituntut ase boy mga hapon ahap ni hasomanta na ibagas marmalas niuhur nah sukun-sukun kenapa kita harus ikut ambil bagian bani malas niuhurai. Nah ternyata kehadiran tanah boy mangahapkon perasaan malas niwur ni hasoman ay ijay ma tene kehadiranta na sinobut adanya solidaritas ahap na boy mangahapkon ahap ni hasomanta kehadiran tanah boy mangahapkon malas niwur ni hasoman ternyata patubuh malas niwur do usiay kubani hasoman na do mangahapkon malas niwuray. Karena apa? Boy do kehadiran taai pataridakon ternyata ahanay hapkonay malas niurnyai dia berbagi kepada kita dan kita juga ikut merasakan apa yang dia rasakan. Halanyai tene niur nami Bapak Inang ase diarma anggodong hasumanta na ibagas malas marmalas niur dihut mahita manghapkon malas niur ay ase ulang tene nini songon goluh na sapari hasoman na marmalas niho tapi hita lang dihut ibagas malas nihuray bahkan tubuh do use ibagas suhurta masa iya boy manghapkon malas nihuray hape aw lang boy adong ibagas malas nihuray na napaduahon ay matangis taganupan na niarga ni Tuhan ta tangis identik duay dengan kesedihan. Tapi tangis boy doai sebagai sikap na terharu halani na mendapatkan sesuatu. Nah tapi bani teks taon ay matangis na mendepakon. Mungkin bagi ni parutulon, bagi ni sitaronon, bahkan situasi kehidupan na mendepakon hamangulon. Nah mungkin hitanuan na boy atap na sedang bergumul yang mungkin saat ini sedang menangis. Nini hurnami atau saudara kita yang sedang menangis hadir mahita hijai kehadiran mga haijai mungkin dong sukun tonga-tongata kehadiran naboy manangihon nagabi tangis niyai kehadiran naboy manangihon nagabi pusok ni hurnami ijai mahape
ternyata halak natangisai butuh didengarkan. Nah halanya ini nami tene bani renungantakan orang on Bapak Inang. Ada satu sikap hembani dua situasi on, ada satu sikap nasi holtu itu toni renunganta bani panorang aima sikap solidaritas. Naboi sada ahap hubani hasumanta ketika dia ibagas marmalas nihur dihut mahita huma marmalas nihur anggo ia ibagas tangis dihut mahumani hita manghapon tangis nyai halani hujai matongon tene hataridahan ni holongta holong na simpati dan berempati. Amin. Asedian korjakon hita ma tongon hatani Tuhanon ibagas parguluhan ta. Amin martonggo mahita. Terima kasih mau hubamu Tuhan napa singatkon hanami ase memberehon diri nami rosi panorang nami laho mangahapkon ahap ni hasoman na mungkin ibagas malas niur agi pusok niur pe Tuhan pargogoy ham hanami ase terdalan kon hanami hatamuin ojur togo ham hanami ase bani haganupan tugas pakon tanggung jawab nami margogoh kanami mandalan konin riap pakon niham ondos kubangu matongon Tuhan gulumit ni pargoluhan nami ibagas saderion ibagas goranya anakmu Yesus Kristus nami mar terima kasih kubangu Tuhan. Amin. Horas ma kubata haganupan.